man who is named, let it be Dariusz, or it can be also Arvidas, Ritis, Thomas, Elana, Asa, or Inessa, or whatever name. Yra tokia istorija apie žmogų, kurio vardas galėjo būti Darius, Arvydas, Rytis, Asta, bet koks vardas. So Darius decided to enter monastery. Ir tas Darius nusprendė stoti į vienuolyną. Welcoming him, Abbot said that in this monastery there is a very one strict rule. Abatas pasveikindamas jį pristatė, kad vienuolyne yra viena griežta taisyklė. You can say only 3 words after 3 years of silence. Gali pasakyti 3 žodžius po 3 metų tylos. Then after 3 years, Abbot calls Darius and says, Ir po 3 metų abatas paklausė Dariušo: brother, 3 years passed away, so you can say 3 words. broli, praėjo 3 metai, tu gali pasakyti 3 žodžius? Food too cold. Maistas per šaltas. So, Master Abbot, I'm sorry, of course we improve ourselves, we prepare a delicious food, very tasteful, and of course warm. Abatas atsiprašė, kad tas maistas per šaltas, žinoma, priėmė tą kliento pageidavimą ir pasisiūlė padaryti maistą šiltesnį. After next 3 years, Abbot calls Darius and says, brother, the 3 years passed away, you can say 3 words. Vėl po 3 metų abatas pasikvietė Dariušą, sako, brolau, praėjo vėl 3 metai, vėl gali pasakyti 3 žodžius. Bed is hard. Bed. Bed. Bed is hard. Bed. Lova yra kieta. Jo, Bed is too hard. lova per kieta. Oh, I'm sorry, we of course improve ourselves, we bring you a nice soft mattress so you could feel comfortable. O taip, labai atsiprašome, tikrai mes paminkštysim lovą, pristatysime minkštą matrasą, kad gerai pailsėtume. After 3 years, Abbot calls Darius and says, brother, 3 years passed away, you can say 3 words. Dar po 3 metų abatas pasikvietė Dariušą ir sako, vėl praėjo, brolau, 3 metai, vėl gali pasakyti 3 žodžius. Pain in legs. Oh, I'm sorry, pain in legs. Jo, sako, skausmas kojose. Oh, I'm sorry, of course, we meditate too much. We bring you a good medicine and also massage so you could feel comfortable. Abatas sako, taip, labai atsiprašau, mes per daug medituojam, tikrai reikia masažo kojom, minkštesnių pagaliukų, pabandysim ištaisyti. After 3 years, Abbot calls brother Darius and says, brother, 3 years passed away, you can say 3 words. Dar po 3 metų vėl abatas pasikvietė Dariušą, sako, vėl praėjo 3 metai, brolau, pasakyk dar 3 žodžius. I leave monastery. Palieku vienuolyną. And Abbot, and very well, since you have come, only complain and complain. Sako, labai gerai, nes nuo to, kai tu čia pasirodė, tu tik skundėsi ir skundėsi. Complaints. Skundai. Bigger one, smaller and teeny. Didesni ir mažesni skundai. These complaints are like obstacles, Šis also skundai during our practice. kaip kliūtis, taip pat ir mūsų pratybų metu. In context, this culture, for example, Pavyzdžiui, šio atsiskyrimo kontekste. oh, 108 vows, O 108 nusilenkimai. warm in this robe, Šiltas su tais drabužiais. singing all the time the same boring songs, Visą laiką giedam tas pačias nuobodžias giesmes. flying insects during work, Vabzdžiai lenda prie manęs darbo metu. irritating people, Erzinantys žmonės. thinking mind, Mąstantis protas. additional round of meditation yesterday, Papildomas meditacijos užsiėmimas vakar. walking like in the prison yard, Vaikščiojimas kaip kalėjimo kieme. many of complaints. So, Daug skundų. please raise a hand, Prašau, all of you who ever complained of any aspect of the culture,
or Prašau meditation pakelkite retreat. rankas, kurie skundėsi kokiu nors aspektu meditacijos atsiskyrimo. Together, two hands. Yes, two hands. Two hands. Dvi rankas galima iškelti. Yeah. Visi tie, kurie skundėsi. But you know, also during Kyocha, a kind of miracle happens. Bet taip, aš žinau, atsiskyrimo metu ir stebuklai nutinka. Because during this Kyocha, beside of these complaints, we do what is to be done. Bet šalia to, kad mes skundžiamės atskirimo metu, mes padarom tai, kas turi būti padaryta. And it doesn't matter that it's because of schedule, rules of the other people. Nesvarbu, tvarkaraštis ar kiti žmonės. The kind of spirit doing what is to be done is created. Tam tikra tokia dvasia sukūriama, darymas to, kas turi būti padaryta. We sometimes perceive Kyocha or meditation retreat like I do Kyocha, I do meditation retreat. Mes kartais suvokiam atsiskyrimą, kad aš atlieku atsiskyrimą. But it's only half of the truth or even less. Bet tai mažiau negu tiesa. The bigger part of it is that the Kyocha made us, creates us. Didesnė dalis tiesos yra, kad atsiskyrimas padaro mus čia tokiais, kokie esame. Kyocha boils us, boils out our obstacles, our complaints, our ego. Kyocha išverda mūsų skundus, mūsų iššūkius, mūsų ego. Of course, we come to the Kyocha because of many different reasons, but this one beautiful reason to practice, to training, to being in this great mind, unborn, uncreated, or as we call in Christian tradition, source of all things, means God. Žinoma, mes čia galėjome atvykti dėl įvairių priežasčių, bet ko gero pagrindinė priežastis tai puoselėti tą protą, kuris, galima sakyti, yra negimęs protas, arba kaip krikščionių tradicijai mes sakome, tą Dievo šaltinį. There is a Psalm 87. 87 psalmėje yra žodžiai. And there is a phrase, you are the source of all my sources. Tu esi šaltinis visų mano šaltinių. My being, my hearing, my seeing, my acting, you are the source of all my sources. Mano regėjimo, mano matymo, mano mąstymo, mano lytėjimo, tu esi šaltinis visų mano šaltinių. And to be with this intimate contact, relation, or expression of it is something beautiful, something essential, what we practice during Kyocha, during meditation retreat. Ir būti su tuo šaltiniu intimiai yra pats nuostabiausias dalykas, ką mes darome šio atsiskyrimo metu. But also there are beautiful, very beautiful, also useful in normal life values like this, doing what is to be done. Bet taip pat ir kasdieniam gyvenime nepaprastai naudinga turėti tokią vertybę, daryti tai, kas turi būti padaryta. We pass through the obstacles, our complaints during Kyocha, but later in life we have many complaints, many obstacles. So we can take this spirit from the Kyocha, doing what is to be done. Atsiskyrimo metu mes kažkaip įveikime visus tos iššūkius, kurie mus čia ištinka, bet vėliau gyvenime nutinka kitokie iššūkiai, kuriuos mes lygiai taip pat galime įveikti, pasitelkę tą čia išpuoselėtą daryti to, kas turi būti padaryta dvasia. For example, you call to the local government to manage anything. Pavyzdžiui, paskambini vietos savivaldybei kokį nors reikalą sutvarkyti. Or you call to your bank. Arba į banką. And you hear, good morning, this is Bella here. I am your virtual assistant. I can help you. What can I help you for you? What can I do for you? Virtualus asistentas, kaip aš tau galėčiau padėti? Probably she was practicing the Zen Panu.
Gero, How can I help you? ta virtuali asistentė praktikavo Zenkonų mokykloje, nes tą frazę atsinešė iš ten. So you present your mother, and the Bella says, please use simple words. The same like in Kongan interview. So you are angry. Hold on, you present your mother, sort of. No, you Mater. present matter. Jau pristatai reikalą, pristatai kokiu klausimu jo ir tada, sako, kaip aš tau galiu padėti. Nesako, naudok paprastesnius Jis žodžius. sako, kalbėk paprasčiau, sako. So you try to use much more simple words, but Bella says, please use simple words. Bet vis tiek asistentas virtualus sako, prašau, vartok paprastesnius žodžius. Like in Kongan interview. Kaip Kongano interviu. So you start to use much more simple phrase, and at last Bella says, okay, I connect you with the right department. Galų galę supratusi, ko prašoma, gerai, sako, sujungsiu su tinkamu skyriumi. And you wait, and wait, Palaukiu. and in one moment you hear, the number you are calling is busy now. Ir sako, kad numeris, kurį skambinate dabar užimtas. Or you are fifth in the queue. So what you do? Eilėje. Me very often, shut up. Metirage. But we know that we have to come back to this situation. Bet žinom, kad We have to solve the problem. reikia sugrįžti, reikia tvarkyti, reikia išspręsti tą Like problemą. many other problems and complaints and obstacles, Kaip ir visus kitus probleminius reikalus, skundus, we have to pass through it. mums reikia praeiti juos. Thanks to this spirit doing what it is to be done. Ačiū tai dvasiai daryti tai, kas turi būti padaryta. We cannot jump out of it. Mes negalime iš to iššokti. In Gospel, there is a story told about Jesus, Evangelijoje yra istorija apie Jėzų, about the father and the two sons. apie tėvą ir du sūnus. The father said to the first son, go to work to my vineyard. Tėvas pasakė pirmajam sūnui, eik dirbti į vynuogyną. And this first son says enthusiastically, yes, I will go, father. Ir pirmasis sūnus entuziastingai sako, taip tėve, aš eisiu, But he didn't go. bet nenuėjo. So father called the second son Tada tėvas paprašė antro sūnaus, and says to him, go to work to my vineyard. nueik dirbti į vynuogyną. And the second son said, no, I will not go. Antras sūnus pasakė, ne, aš neisiu, But after a moment of reflections, bet po refleksijų he went. nuėjo. He went to work. Of course, I can give you the example that vineyard in this tradition is we could use it as a spiritual life, as a kingdom of God, as a love bound with a God, something like this. And wine in the Bible is a symbol of love. Yeah? Jo, tiesiog gal kontekstą reikia pasakyti, kad vynuogynas mūsų tradicijoje yra toks dievoieškos darbas, o Biblijoje žodis vynas simbolizuoja meilę. So symbolically, we are invited, to the spiritual life. Tad simboliškai tai buvo kvietimas dvasiniam gyvenimui. To be united with this last great mind, God. We call it in different names, of course. To follow it, to express it in our daily life, to bring love to the people, to yourself. Susijungti su Dievu, skirtingai galima tai vadinti, bet susijungti su meile. So I encourage myself to carry on this spirit doing what is to be done during this culture and also later in our life. Tad aš drąsinu save ir jūs toliau tęsti tą dvasią darymo, tai kas turi būti padaryta ir vėliau. So we could realize our dreams, our potential, kad mes įgyvendintume savo potencialą. To be happy and to make a better world wherever we are. Taptume laimingesni ir padarytume pasaulį geresnį. That's all. Tai štai viskas. And buy his book, of course. Žinoma, pirkite jo He has also have collection. Pirkite visi daug knygų. So thank you for beautiful speech, Narek, so it looks Labai ačiū Darekai už nuostabią kalbą. so maybe it looks like
little bit Polish invasion, you know, not too much Polish energy. Tarsi Lenkų įsiveržimas, gal čia per daug Lenkų. You know, it was, I don't know, it was your second visit to Lithuania or third Second? one? You've been here during Kielce? No, here is the first one, but you were 7 3 years times. ago in Lithuania. I was 3 times in Vatican. Yeah. 3 times. Darius sako, aš 3 kartus buvau Vepriuose. Yeah. But I remember. and he is still Christian, you know. Yeah. You can see what is big faith. Ir štai matot, Darius yra We pavyzdys, cannot kad- save him from Christian, you know. kad jisai vis dar yra krikščionis. Trap. Ir tai yra gilaus tikėjimo pavyzdys. But we talk many times about the Christian things. I say about the Christian things, and he still is Buddhism. Yeah. Being strong Buddhism. Bet sako, aš niekaip neatverčiu Zenestro į krikščionybę, jis vis tiek laikosi savo budistinių dalykų. Polish people very stubborn. Yeah, Polish people. Jis sako, Lenkai labai užsispyrę apskritai. Too little wine. Per mažai vyno, sako. You know, but this is kind of paradox, you know. Derek is Christian, I'm Buddhist, you know, Paradoksas, Darikas. but you know, one of my closest friends is Christian. Viskas, bet vienas iš mano... One of my closest friends is Buddhist. Artimiausių draugų yra krikščionis, o jis sako, vienas iš mano artimiausių draugų yra budistas. Okay, so it's my turn now. Thank you for the beautiful speech, beautiful sermon. Mano eilė. You know, so Now your turn. yeah, my turn. Dabar mano eilės. Okay, so I'm your father, grandfather, yeah. Sakė, aš esu jūsų tėvas ar senelis, ar... So you know, so grandfather usually gives children candies. Paprastai sako, seneliai duoda vaikams saldainių. Okay, so Dharma speech is giving candies. Dharmas kalba yra kaip You know, duoda saldainių. So any kind of speech, you know, goes a little bit away from the core of Zen. Okay. Bet kokia kalba nuklysta nuo zen esmės. Like candies always go a little bit back from the best food. Yeah. Kaip ir saldainiai visada nuklysta nuo to, kas But you yra know, teisinga mityba. so because I'm grandfather, this is my job to give you a little bit of poison. Kadangi aš esu Sweet senelis, poison. tai aš jums duosiu saldžių nuodų. Okay, so if you have any questions, so he already gave sermon, I can answer. Tai jeigu turit klausimų, jis jau... I can explain what he meant, you know. Sakė kalbą. Aš galiu paaiškinti, ką jis Yeah, turėjo because galvoje. our talks are very often like translating Christian into Buddhism and Buddhism into Christian. Mūsų pokalbiai dažnai tarsi krikščionybės išvertimas į budizmą ir budizmo vertimas į krikščionybę. Yeah. Yeah, so maybe you have any questions Tad galbūt iš tikrųjų jūs turit kažkokių klausimų in the context of he said or whatever. kontekste to, ką jisai pasakė ir bet kokiu Alvydas kelia ranką. So Derek wrote the book Meditation. Where is your book? Sako, Darikas parašė knygą apie You meditaciją. know, Kur it jūsų is, knyga? it's going in real time, which means just now. Sako, jinai vyksta dabar. Which chapter do you want to read? Kokį skyrių nori skaityti? Preface in the beginning. Let's start from beginning. Let's start Sako, from the pradėkime beginning. nuo pirmo Okay. skyriaus. So we are already uncovered, yeah. Tai mes atverčiam tą virtualią knygą rašomą dabar. But I have a question if I may. Or it's not finished still in YouTube. Yeah. Sako, Any chapter you want to O sako, open? Linai, kokį nori tu skyrių atversti? Čia Alvydo klausia. Čia vis dar... I know you expect Alvydo that one day I start to read something. Maybe one day. Aš sako, Yeah. Right. gal No, vieną parašysiu. I'm really curious. For example, I do not say you must write a book, but for example, Ne, man iš tikrųjų smalsu. Sako, maybe it's a good idea to write a Gal book. tikrai, Right? sako, puikiai mintis parašyti knygą. Yes, some people So some just- people except of me think like this. Jo, kai kurie žmonės išskyrus I mane, will taip. help you. Aš tau padėsiu. Yeah, so you will have another Christian book. Jeigu Darikas padės, tai bus dar viena krikščionių knyga. Translate that Yeah, book I to gave, you Buddhism. know, a lot of Dharma talks, maybe part of them, you know, can
the Nu, context galbūt of the aš- future book, who knows? Gal tikrai pasakiau daug dharmos kalbų, galbūt jos ir būtų tos ateities knygos turinio dalis. But sorry, today, no, still no. So, Bet atsiprašau, šiandien. No commission for me. so like no commission, so like, Ne, Alvydas negaus komisijų. let's make this book together. Okay. Kartu sukurkime tą knygą šiandien. Mm. Prašau. One of my closest friends is also, he's Dominicanian, or whatever, it's in English, priest and, monk. Mhm. And it's actually very difficult, or let's say tricky situation between Buddhism and Catholicism in Lithuanian Catholicism. Yeah, they do not really accept that, or even Do not what? they do not accept Each other. Absolutely, yeah. No, accept Absolutely. each other. And even though we see a lot of, His Holiness Dalai Lama Mhm. meeting Mm-hmm. priests and Pope, it seems that it doesn't come to Lithuania. What is the situation then in Poland? How is your all actions are in the context of Catholicism? Mm-hmm. You ask me? Yeah. Probably Okay, you so both, so because it's my turn, so Yeah, I it's will your answer. turn, yeah. But you can say Jinai also sako, later. Lietuvoje katalikai ir krikščionys nepuoselėja tvirtų ryšių, nepaisant Budistai ir to. krikščionys. Jo, Yeah. kažkiek budistai ir krikščionys nepuoselėja tvirtų ryšių, nepaisant to, kad Dalai Lama randa bendrystę su kitais krikščionimis. O kaip čia yra? Kaip yra Lenkijoje? I think it is too much to say that in Poland, Buddhists and Catholics are love so much each other. Būtų per daug stipriai Love so much pasakyta, each kad other. Lenkijoje krikščionys So, ir budistai myli vieni kitus. So generally, but there is some niche. Bet Okay? yra tam tikra niša. There is some niche. One of these places we celebrate and make space for interpenetration of these traditions, especially at the level of contemplation, is your monastery, Lubin. Yeah? Ir viena tokia vieta yra, kur tas ryšys yra puoselėjimas gana stiprus, tai yra vienuolynas Lubine, kur So, Lubin- Erekas So maybe we will say more about Lubin, but Lubin. So let's continue with my. Lubin was always open to this interpenetration of these two contemplative traditions. Lubinas visada buvo atviras šių dviejų kontempliatyvių tradicijų sąjungai. So as I remember, the beginning of our Kwanum School of Zen in Poland was also full of this spirit, because it was initiated by Zen Master Sung San itself, but of course because of openness from the other side too. Aš kiek pamenu, Kvanum Zen mokyklos įkūrimą Lenkijoje, jinai taip pat buvo atvira dialogui, nes ją įkūrė Zen Meistras Sung Sanas, kuris irgi puoselėjo tą dvasią. So I know that Zen Master Sung San visited Tyniec. Žinau, kad Kiniec. Sung Sanas aplankė Piniežą, no. Tyniec. No. Pinieżowie. Tyniec. Andrzej Czarnecki. Yeah. Together with Kwong. Tak, with Roshi Kwong. Also Su there was. Roshi Kwongu, japonų Zen meistru, jie nuvyko ten. I remember some meeting in Warsaw in some special church on Żytnia Street, Ir aš pamenu, tokį susitikimą Varšuvoje, vienoje bažnyčioje, tikslinasi And they had, gatvės. together performance and meeting with people from Buddhist circles and Christian circles. Ir ten buvo susirinkimas tiek krikščionių, tiek budistų. Okay. So the Lubin was also the place which was visited by Kwong Roshi. Ir Lubinas taip pat buvo vieta, kurie aplankė Kwong Rošis. So probably there was no even one visit which was not shared with his visit to Poland, which is not shared with Lubin. He always visited Lubin. Atrodo, kad jis visada, kai viešėdavo Lenkijoje, aplankydavo Lubiną. And except of Buddhist retreat for his school, they also organized much more open retreats for people from
both traditions. Ir tas Rošis, jisai ne tik rengdavo tos Japonų mokyklos atsiskyrimus, bet draugė su krikščionimis rengdavo atvirus ir kitiems atsiskyrimus. But to tell you the truth, this is the half question to you. So not all church authorities were delighted with this. Bet tiesą sakant, ne visi bažnyčios lyderiai buvo patenkinti. Okay. So I remember from talks probably with you that one of accusation was that they opened the gate through which people go outside the church, go out of the Sako, church. vienas išsakė tokią mintį, kad buvo atverti vartai, pro kuriuos žmonės išeis iš bažnyčios. But one of the main figures of this movement, the late Father Bereza, defended himself that through this open gate also people come to church. Bet vienas iš šio judėjimo iniciatorių, amžinatilsį tėvas Bereza, sakė, bet pro tos atvirus vartus žmonės gali ir ateiti į bažnyčią. But we should be aware that these contemplative traditions are always kind of niche. Ir mes galim suvokti, kad tos kontempliatyvios tradicijos visada yra niša. So maybe this is half answer to you. Galbūt čia pusė atsakymo tau. So there is always some, circles of people, who really want to find essence, which transcends all divisions, spiritual and religious divisions. Visada yra ratas žmonių, kurie nori peržengti tas religinių tradicijų ribas. But no, it is not monolith, not everybody accepts this. Bet ne visi tą priima. And to tell you the truth, this movement is not so alive now as it used to be during the Sansarim's time. Ir tiesą sakant, tas judėjimas nėra toks gyvas, koks jis buvo gyvas Zemestros Unksamo laikais. Am I right? You mean Ar aš Buddhist? teisus? No, this interpretation of these traditions. Aš turiu galvoj tą sąjungą krikščionių ir budistų. So in the past, there was more like interpenetration. Anksčiau buvo daugiau tokios sąjungos. Inter-inspiring. Tarpusavio sąveikos. But now maybe not so much I know how active, but Lubin also is mostly about, Christian narration and, Christian style of Bet Lubinas daugiausia apie krikščioniškos stiliaus meditaciją. Except of Darek, Išskyrus Dareką, who lives in both worlds. kuris yra And abiejose feels pasauliuose. well. Gerai jaučiasi. That's true. Okay. More questions? Daugiau klausimų? Whatever, maybe some high doctrinal, Bet kokių gali sudėtingų apie Oh, Linas. yeah. Since we already Linus. started about Christianity and Buddhism, and Darek mentioned love and wine, and Excuse me, one Kadangi second. The beginning pradėjom of jau question. apie krikščionybę, budizmą, paminėtas buvo vynas ir meilė. since we already started talking about Christianity and Buddhism, and Darek mentioned love and wine, and I know that Love and wine? yes, Ah, like vineyard in the Love. story. Yeah. love, wine. And Good retreat. Love, reminisce and sing. yeah, and as far as I know, love takes like a special part in Christianity as a religion. How can you translate love to Buddhism? Very simple. Sako, aš kaip žinau, krikščionybėje meilė yra ypatingos svarbos doktrina. O kaip tu išverstum tą meilę budizme? Very easy to translate because no translation is necessary. Labai lengva išversti, nes nereikia vertimo. Okay? So love always has the same language. Meilė visada turi tą pačią kalbą. Okay? So Christian say that love is the gift of God,
It's given by God's. It originally comes from God, through human beings to share. Yes, is it true? Krikščionis sako, kad meilė ateina iš Dievo. Ar tiesa? It's the nature of God. Taip, sako, tai Dievo So even prigimtis. if I make mistake, this is my mistake. Ne- But I understand this. And in Buddhism is the same, O budizme taip pat. In Buddhism, practicing loving compassion, loving kindness is absolutely, it is one of the stream of practice. Budizme meilės ir gerumo praktikavimas yra viena iš pratybų krypčių. The interpretation of this can vary a little bit from the one school to the other. Interpretacijos gali skirtis priklausomai nuo mokyklos, But in the schools to which Zen belongs, bet tose mokyklose, kuriam priklauso Zen, also from Tibetan traditions like Dzogchen, Mahamudra, or Tantric Buddhism, taip pat ir Tibeto budizmo tradicijose, Dzogchen, all Mahamudros these schools are very deeply rooted in the idea, visos šios mokyklos giliai įsitvirtinusios, in the basic view of Idea. Buddha nature. kad turi tam tikrą požiūrį į Budos prigimtį. In earlier schools of Buddhism, maybe it is not so clearly said, this Buddha nature. Ankstesnėse budizmo mokyklose galbūt taip aiškiai nebuvo pasakyta apie tą Budos prigimtį, But in schools like Zen, or these other schools I mentioned, so the idea of Buddha nature like something positive. bet Zen tradicijoje ir mano minėtose tradicijose Budos prigimties idėja pateikiama kaip kažkas It's pozityvus. very important. Ir jinai labai svarbi. So when we say in Zen about emptiness, for Tai example, kai Zene mes kalbame apie tuštumą, it doesn't mean anything like nihilistic view. Okay? neturimas galvoje nihilistinis požiūris. We call this emptiness because this is something which your conceptual mind cannot grasp. Mes vadinam tai tuštuma tik dėl to, kad konceptualusis protas nepajėgia to apdoroti. It has no form, no color, Nes no tai shape. neturi formos, spalvos, Okay, but at the same time, it is said that it is like clear light, bet taip pat essence of sakoma, light. kad tai yra kaip ir aiški šviesa. And this essence of light Tarsi is šviesos full esmė. of compassion. Ir ta šviesos esmė yra kupina atjautos. Okay, compassion, wisdom, Atjautos, išminties all embracing loving kindness. ir visapimančios meilės ir gerumo. Yeah. So when your ego Kai tavo ego weakens, silpsta, and finally silpsta disappear. ir galų galiai There is išnyksta, only this bright nature which shines through your being. belieka tik ta šviesi prigimtis, kuri švyti per tavo esybę. Okay, so this loving kindness or compassion becomes a completely natural function of what you are at the Ta- moment of enlightenment. Ta meilė ir gerumas tampa visiškai with the natūrali curtains of funkcija your mind. to, kas tu esi nušvitimo metu. Okay, yeah. Also, it's very important Tai to taip pat understand labai svarbu suprasti, that this love is not kind of emotion, ta meilė nėra jausmas. It comes from the very deep inside, Jinai ateina iš labai gilios įžvalgos, that everything is finally interpenetrating. kad viskas galų galia tarpusavyje susiję. Okay, so finally you are me and I'm you. Galų galia aš esu tu, tu esi aš, But you sit here, bet tu sėdi ten, still I'm sit here. aš vis dar čia. You are Linas, Tu esi but I'm Linas, Andrzej. aš esu Andžejus. Okay, but we are at the same time we are the same. Ir tuo pačiu metu mes esame tokie patys. It's like Tas pats. two hands. Tai yra kaip dvi rankos. Okay, right hand Dešinioji ranka and left. ir kairioji ranka. You know. But when my left hand is cut
and is bleeding. Nes kai mano kairė ranka sužeista ir kraujuoja, So my right hand doesn't say, mano okay, that's the problem of left hand, dešinioji not my ranka business. nesako, čia Okay. yra kairiosios rankos problema, ne He, mano he reikalas. will immediately Dešinioji put some ranka bandage and help the left uždės hand. pleistrą ir padės kairiai rankai. Because they are both deeply rooted in one body, in one Nes abi reality. rankos priklauso vienam kūnui. So the problem of left hand very soon will be the problem of right hand. Nes labai greitai kairiosios rankos problema taps Okay. dešiniosios rankos This problema. is very important, you know. For example, Mahayana teaching, Mahayana Buddhism teaching, Pavyzdžiui, Mahajanos budizmo mokyme developed the teaching about emptiness. išvystytas mokymas apie tuštumą. Emptiness, you know, not only of sentient beings, but also of all phenomena. Tuštumą ne tik nuo gyvų būtybių, bet visų fenomenų tuštumą. And the second important teaching of Mahayana is Bodhisattva, ideal of Bodhisattva. O antras svarbus mokymas yra Compassion. bodhisattvos idealas. Tai yra So why emptiness and Bodhisattva? atjautos bodhisattvos idealas. Tai kodėl yra tuštuma ir It's bodhisattva? very simple and very logical. Labai paprasta ir labai logiška. Okay, emptiness means that you are not there is no self-existence in you. Tuštuma reiškia, kad tavyje nėra kažkokios tokios savipakankamos egzistencijos. You are empty of self-existence. Is it too difficult for you? Tuščias nuo Yeah, for most people. egzistencijos. Okay, which means you are built on the whole universe. Kitaip Okay? sakant, tu esi The whole visa universe needs visata your padarytas existence. iš visos visatos elementų. So because you are not real self-existence, which means Ir that you are connected with everything else. kadangi tu nesi kažkoks ypatingas, tu esi padarytas iš viso kito. So this lack of self-existence, natural, which means insight into emptiness, naturally leads leads you to Ir compassion. tas suvokimas tos savipakankamos egzistencijos nebuvimo natūraliai veda prie meilės ir atjautos. Because the other side of emptiness Nes kita tuštumos pusė is coexistence, interpenetration of yra everything. koegzistavimas, Okay. tarpusavio priklausomybė. Yeah. So the way to this Buddhist love, Tad kelias į tą budistinę meilę okay, is to experience your original essence, which is the same essence in everywhere. yra patirti tavo tikrąją prigimtį, kuri yra ta pati kaip ir visur. So I would say that the wisdom, the love in Buddhism is strictly connected with wisdom. Aš sakyčiau, kad budizme meilė yra glaudžiai susijusi su išmintim. Okay, yeah. So you must first be completely empty of yourself, attain this complete openness, then this openness can embrace everything. Tad visų pirma turi būti The visiškai stream of laisvas compassion. nuo savęs, tuščias. Ir ta tuštuma gali atsiverti. It appears like a very natural question or your direction. What can I do for you? Gali atsirasti kaip labai natūralus klausimas, kaip aš tau galiu padėti. How can I care in the best way? Kaip aš galiu pasirūpinti Of this geriausiu būdu place, of people here, žmonėmis, of the environment around. aplinka, Loving kindness, embracing everything. meilė ir gerumas apimantis viską. So this is self-liberation and spreading love in one Tai yra point. išsivadavimas ir meilės skleidimas viename. Because self-liberation, you know, our prison is the idea of I, my, me. Nes ką reiškia išsivadavimas? Tai ištrūkimas iš narvo
Aš mano man. When this Aiman disappears, there is the space for love. Kai tas aš mano man narvas išnyksta, atsiranda erdvė meiliai. Once the Master Wubong, you know, the late, some of them knew him, Amžinatilsį Zylestras Lubongas daugelis arrived to Poland with some monk Sykį from atvyko į some Korean Lenkiją monastery. su vienuoliu iš Korėjos vienuolyno. And somebody asked him, you know, it was time that Wubong Sansanim was answering questions and this monk too. Buvo laikas, kai Lubongas atsakinėjo klausimus ir tas vienuolis atsakinėjo klausimus. So somebody from the audience asked this monk, where is love? Kažkas iš auditorijos paklausė, o tai kas yra meilė? And he said, the love is where there is no you. Ir atsakymas nuskambėjo, meilė yra ten, kur nėra tavęs. Okay, so that's why in this Buddhist insight into non-self, Štai kodėl budistinė įžvalga į ne aš. okay, so this self is the best, the number one cover, you know, cover. When you To remove aš this filter, iliuzija there is yra space for love. numeris vienas akidangtis. Kai So- nuimi tą akidangtį, So this no I immediately leaves space for compassion and love. ir kai patrauki tą aš, akimirksniu atsiranda erdvė meilė ir gerumui. Mhm. Okay. Can I ask you following that? Mhm. It would be very interesting if you could, sorry, I don't remember. Darius. That Could you comment maybe from your point of view as Catholic monk, commenting on non-self and Buddha nature? Is it very You ask him? Actually him, but maybe if you could ask So something. then Rytis klausia, o your turn. kaip, I will drink. kaip It's krikščionybėje, very, but extremely I would like to hear from you. kaip Darius suvokė Budos prigimtį. I put some krikščionis. fuel into it and go ahead. Sako, aš įpilsiu arbatos, o tu aiškini. Yeah. So drink tea. Go and drink tea. It's very interesting for me. You know, it's not like a provocative question. It's really interesting to hear from you. Yeah. Of course, we are joking, but this question really makes sense because we all try to. But from Christian perspective, Yeah. we believe that there is something like I, which still exists. Krikščionybės tradicijai mes manom, kad Sometimes we kažkas talk with aš. John here, with Andrew, about a subtle difference which I see. I mean relation. Relation with this ultimate reality. Mes su Džonge dažnai kalbame apie subtilų skirtumą. That this ultimate reality is also a substance. Vat šita ta aukščiausia tikrovė. So there is a kind of Taip pat yra bounce of substancija. love. Because the bounce of love, from this perspective, it's it happens before between two realities. Your substance, my substance. Nes meilė nutinka tarp dviejų realybių, tavo substancijos ir mano substancijos. So if you ask about the non-duality, non-real thing, I mean, yeah, that's true. Nes jau Not klausi real apie essence nedualumą, apie tai, from how it is in Christian tradition. kaip tai Yeah, yra actually, yes. krikščionių tradicijai. Because So there is no okay, from intellectual point of view, there is no such a things like, there is no I. Yeah. Intelektiniu požiūriu It's how to say, it's impossible, it's impossible. Because God exists as a person, you exist as a person, so the relation of love is between persons. Nes Like from normal krikščionybė life, laiko, kad Dievas yra On this, how asmuo, to tu esi say- asmuo ir meilė yra tarp asmenų. Yeah? So that's the main, I see it as the main
different reasons. Of course, we can Ir later skirtumas nuo differentiate budizmo. what we mean about the God, how we understand the Žinoma, person, mes there is a galime kind of gilintis, kas yra Dievas, kas yra asmuo. like apophatical theology. But Yra Of apofatinė course. teologija. I let you ask answer the the question. question. So you say Klausimas, subject sakau, and object, you and God and love. Okay? But the love you give to God and the love that God gives to you is the same? Bet jis sako, meilė, kurią tu duodi, What is skiri the Dievui, substance of this ar energy? ir which meilė, goes kurią with Dievas you skiria and tau, God? tas pats ar skirtingas? It's enough? Absolutely. Yeah. Enough. I'm so completely convinced. Yeah, at the moment. Aš sako, esu įtikintas. Yes, of course, but you know, there is still love between people, okay? Because Buddhism uses very interesting division, not division, but differentiation. Budizmas naudoja labai įdomią tokią takoskyrą. So absolute truth and relative truth. Absoliuti tiesa ir reliatyvi tiesa. So on absolute truth, you know, you came from God, yeah. Mhm. So your substance and God's substance is the same substance. And this is But and this is the very famous sentence. so this is like religious word. It's like, No, Religijų karai prasideda. drink a tea. oh yeah, that's the tea of peace, yeah. Taikos apatas. Yeah. Yeah, so okay, I don't say it is so much differences, but they really are, you know. The South Sign, if you read Compass of Zen, at the beginning he says, you know, Dėsnimas Zeno kompase rašo, there are two kinds of religions. yra dviejų rūšių religijos. Subject religion and object religion. Subjekto religijos ir objekto religijos. Okay? So object style religion means what Derek said, you know. Objekto religijos You and God tai, kas are sakė some Davidas. distance, a little bit relatively distant realities, and Tu ir the Dievas connection yra with these atskiros realities, you know, realybės. is the way. Okay? Ir kelias yra to ryšio sukūrimas. But subject style religion Bet means that there is subjekto tipo nothing religijose inside, tai nothing reiškia, outside. kad nėra nieko viduje, nėra nieko išorėje. You are more like the wave, Tu esi labiau kaip banga, which raises from the sea. kuri pakyla nuo jūros. So the wave is you. Tu The esi sea banga, is God. o Dievas yra jūra. Essentially no difference. Okay? Iš esmės nėra skirtumo. So according to our point of view, Tai, iš according to mūsų our požiūrio point of view, taško, subject and object religion is a temporary stage of spiritual realization. mūsų subjekto ir objekto religijos yra, Just skillful meaning, you know. yra tiesiog laikina dvasinė stotelė. You know, in Buddhism also there is this Amitabha tradition, okay, where people praying, repeating mantra. Nes budizme irgi yra Amitabha tikėjimas, kur žmonės kartoja Amitabha Try to connect to the field of merit created by bandydami some Buddha, susijungti su Dipankara probably. Budos You know, I don't know. sritimi, kaip gyvybės sritimi. Many eons ago, but there is still. So I absolutely understand that this approach is also, you know, the way. Aš suprantu, kad tas toks objektyvistinis požiūris yra ir budizme. Yeah. But I would like only add that there is a very subtle difference. Subtilus skirtumas. It's approved to say that God wants to see through my eyes.
God wants to hear through my Dievas ears. God nori wants to do matyti through my mano akimis, hands. girdėti mano So this ausimis, is very subtle. daryti mano A rankomis. kind of non-duality would be acceptable also in Christianity under Tai some yeah, conditions. krikščionybėj tam tikrom Absolutely. aplinkybėm irgi tas Absolutely. nedalumas galėtų būti priimtas. Yes, of course. So at some point, I think that even this subject style, is still, candy for this afternoon. Nu, vis tiek, aš manau, kad tas subjekto objekto mąstymas yra tiesiog saldainis. Although pokytis. can taste a little bit bitter sometimes. Bet kartais ir apkarsta tie saldainiai. Okay. Can I ask in which point the object from subject separates? Ar galiu paklausti, kur atsiskiria From objektas which nuo one? subjekto? Jūs kalbate, reiškia, čia objektas, o čia subjektas. Ir tas mažiukas tai kurioje vietoje jis pradeda pasireikšti iš So subjekto į you are objektą. talking about object and subject. So where is the point when subject becomes object? Yeah, like zero point and then becomes So object. according to Zen, don't make object from the very beginning. Pagal Zen tradiciją nekurk objekto nuo pat pradžių. Okay. So from the very beginning, Zen turns your finger to you Zen and make, apgrėžė pirštą atgal į tave. and this finger is question, what am I? Ir Or who am I? What is my pakviečia true self? klausti, kas aš esu, kas yra mano tikrasis aš, Okay. What is my original nature? kas mano tikroji prigimtis. Okay. From the very beginning in Zen, the finger is directed to you, which No means pat that in pradžių. Zen, Zene pirštas yra atgręžtas į tave. in Zen we emphasize if you want to see God or if you want to see your true nature as Buddha, first you must find the gate to it. Į Zenę mes sakom, kad jeigu nori surasti Dievą ar savo tikrąją prigimtį, privalai atrasti vartus į tai. And there is no other gate in your mind. O nėra kitų vartų kaip protas. Okay? So you have distorted level of mind. Jeigu turi sutrikusi protą, This level produces, first of all, I, my, me attachment, kuris kūrė aš mano man prisirišimus and all these things the I is attached to. Okay, so ir this is visus the dalykus, surface of prie mind. kurių prisiriša tas protas. But when you go through, cut through Bet kai this, prasibrauni pro tą, these curtains of delusion, you pro can meet tas iliuzijų užuolaidas, your true nature. gali atrasti savo tikrąją Okay, prigimtį. but from the very beginning, there is no something like subject and object in Zen. This is a Bet little nuo bit pat different pradžių Zenė approach. nėra subjekto ir objekto. Okay. Bet one more, bet vat aš kaip girdžiu tą kalbą tarp religijų, krikščionybė ir budizmo ar dar But kažkokių. when I hear this conversation between religions like Christianity and Buddhism, Ir jie kalba apie tai, kad čia va tas yra skirtumas, tas yra, jie iš tos pusės kalba, čia reiškia tą objektas, o čia subjektas. Ir they talking about subject and object. Yeah, I think. Ir kai jūs sakot, va tas pirštas rodė į išorę, dabar tas pirštas, bet tuo momentu, kol tas pirštas sukasi, yra kažkoks But when you say, momentas, kuris dar nerodo į so when you say, this turn this finger towards yourself, there is a certain angle where this finger is not yet pointing towards yourself. If there is, I don't know. You are instructed from the very beginning. But if you are looking not in different direction, it's not my responsibility. There is some gap, thereby because they like arguing with each other. Catholics and Buddhism, they say God there, but But I don't know if there confirms this, but such religious interpenetration exists only because all traditions give priority to
silence. Tam tikras religijų sąveikavimas yra dėl to, kad daug religijų suteikia prioritetą tylai. Okay? Yeah. So if these retreats were, you know, subject, object, where is God, where there is inside, outside, this psalm says this sutra says this. You know, I think it would be, you know. Sako, mes So- baigtume karais. So the wisdom leads us to silence. Išmintis kviečia mus tylai. And Well- love. And Love. yes, Meilė and love. prideda. Yeah, but love is born from silence. I Bet also- meilė I gimsta also iš hear- tylos. You cannot have love without silence, Sako, because negali turėti meilės be tylos. love starts from listening. Nes meilė prasideda nuo klausymus. Empathy starts from listening, but listening is born from silence. When your mind is too noisy, Klausymasis iš tylos. subject, object, this sutra, this psalm, da, 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 Protas da, yra da. Okay, triukšmingas, subjektas, ta sutra. no space to listen. Nėra erdvės You klausytis. must switch off all your noise, also Reikia this, išjungti visą also this triukšmą. holy noise. Ir Okay, taip pat šventą switch triukšmą. off this. That's why the Sansanim Štai kol wrote Desansanimas somewhere, silence better than holiness. parašė, kad tyla yra geriau negu Yeah. šventumas. Silence better than holiness. So Bodhidharma said no holiness, only clear like space. Bodhidharma sakė, jokio šventumo, Then- tik tuščia kaip erdvė. Then listening, Tada klausai, okay, like very sensitive antenna. kaip labai jautri antena. Then listening, and the next step is love. Okay. Tada kitas žingsnis iš to yra meilė. So all this dialogue or this interpretation of this reason of these Visas things šis dialogas yeah, ir ta dalykų tarpusavio is sąveika only possible for people who, yra įmanoma tik žmonėm, kurie you know, who approve, who agree kurie that sutinka, all concepts kad visas koncepcijos must be finished at one point. kažkur turi pasibaigti. Okay. So Zen Master Sosan Tessa is writing, Zenmeistras Susantesa rašė, the sacred radiance of your true nature never darkens. šventas tavo tikrosios prigimties švytėjimas niekada nepritems. It has shined forth since beginningless time. Ir jis švytėjo nuo neatmenamų laikų. If you want to know the gate which leads to this, Jeigu nori žinoti vartus, kurie veda į ten, don't give rise to conceptual thinking. neleisk kilti konceptualiam mąstymui. Okay. So at one point you must enter the space. Your thinking, your Kažkiek concepts, turi įžengti į tą erdvę, you know, must come to the end and must be replaced by silence. And kur only. tavo konceptualus mąstymas turi būti nutrauktas tylos. So I think that this dialogue is possible only because of the wisest people. Man atrodo, kad dialogas įmanomas tik dėl išmintingiausių, Who understand the limitations of any kind of concepts. bet kokių koncepcijų ribotumą. Yeah? Mhm. And I see that in Christians also, they say highest prayer is without words, in silence. Aš taip pat That krikščionys moko, kad Absolutely. aukščiausia maldos forma yra tyla, be žodžių. Silence. Ir Danielius sako, taip, tyla yra aukščiausia maldos forma krikščionybėje. So wonderful, you know, meditation practice, you know, is the shortest, the fastest, the more direct way to make the mind silent. Tad meditacija yra trumpiausias ir tiesiausias būdas nutildyti protą. But at the same time, you know, some brightness appear. Ir tuo pačiu metu tas atsiranda šviesumas. So the final word is always before words. Tas paskutinis žodis visada yra prieš, iki žodžių. Yeah. You had some question. Turėjai klausimą. Ką mokytojas galvoja, kai daro 108 nusilenkimus? Ką kontroliuojasi? Ką
pamąstos apie I wanted to ask you, what are you thinking when you are doing 108 prostrations? Like, do you do some contemplation, or what is your internal work during that? Just the same as external. Toks pat kaip ir išorinis darbas. Aš tiesiog I try to unify my whole being, body, breath, and mind aš into breathing, bandau sujungti visą savo into esybę, bowing. kūną, kvėpavimą, protą į nusilenkimus. Okay, but if you want to some starting idea, Bet jeigu reikia kažkokios pradžios idėjos, okay, so this is 4 great vows, like we are repeating at the tai beginning. yra 4 didieji išdai, kuriuos mes pasakome. Okay. Išdai So nusilenkimus. the vows confirm our bodhisattva obligations. Tai nusilenkimai patvirtina mūsų bodhisattvos įsipareigojimus. Okay, so in bowing practice we put down our small I, my, me, Nusilenkimų praktikoje mes paliekame mūsų going down. mažą aš, mano, man, nes lenkiamės. And this is also affirmation of our true self. Ir tai yra taip pat patvirtinimas mūsų tikrojo aš. Okay, so that's why vows are also kind of everyday repentance ceremony. Ir nusilenkimai yra kasdieninės atgailos ceremonija. Yeah, so in Christianity they have this confession. Krikščionybėje turi išpažinties tradiciją. Actually, not in context of the vows. But yes, vows are also kind of repentance. Yes, repentance, yes. But sako jo. Confession. No, yeah. Bet It's repentance for sure. dar išas sako išpažintis Repentance nėra without atgaila. confession. Sako, So it's better. bet sako, nusilenkimai yra kaip atgaila be išpažinties. All of us have some reasons to repent. Mes visi turime dingsčių atgailai. Okay, so you empty your container of this bad, this mischief, this Tu tarsi ištuštini savo okay. prasižengimų konteinerį. So bowing also has aspect of repentance. Tai nusilenkimai turi atgailos aspektą. Also, it is very effective meditation in action, very active meditation. Ir tai taip practice. pat yra aktyvios meditacijos praktika. Okay, when your body, breath, and mind can Kai meet tavo easily in one kūnas, action, protas ir kvėpavimas susijungia viename. your energy is awakened, especially in the morning when we are a little Ir bit tavo sleepy. energija yra pažadinama, ypač rytais, kai mes So good susirenkame. by occasion, it's also good exercise. Ir taip pat yra geras pratimas. Yeah, to throw away all these clouds of Išmesti visiems tiem debesim. sleepiness, morning Mieguistumą. sleepiness. So the mind is Ryto fresh, mieguistumą. ready to meditate, Protas chant. tampa budrus giedoti. But if you like, Bet you jeigu tau can patinka, connect with bowing practice with some mantra. galima sujungti nusilenkimų praktiką su mantra. Yeah. So there are Om Mani Padme Hum. O mani Kwan Sem vadinama Bosa. arba kvansembosa. Okay. Go down, Kwan Sem Bosa. Kwan Sem Bosa. Yeah. Kartoti viduje, lenkiantis ir stojantis. But the essence is the same as in sitting meditation. Bet esmė ta pati kaip ir sėdimo meditacijai. So in meditation, body, breath, and mind shouldn't be split. Always Meditacijai should be together. kūnas, kvėpavimas ir protas turi visą laiką būti drauge. And in bowing practice too. Ir taip pat nusilenkimų praktika. Very recommendable. Labai rekomenduoju. By the way, I have a Beje. proposal for you. Turiu Jums pasiūlymą, Because this is really beautiful practice. nes tai yra tikrai puikios pratybos. And I can see that many people don't take potential of this beauty of this form. And so the bowing mind is the most important, but it's to do it correctly in technical way is really, really, it's really very,
very good and very Matau, kad important. daug žmonių neišnaudoja šio pratybų potencialo, nes techniškai daryti nusilenkimus yra tikrai puikus dalykas. But because you know it happens that you know one person makes mistakes and this person who makes mistakes teach the other person, Nes so which means more and more mistakes appears. Nusilenkimų darimas gali būti It's iškreiptas, really nes žmogus difficult padaro practice. klaidą, tai išmoko kitą žmogų, kaip neteisingai daryti ir taip toliau. So it's if you want, I can show you something during morning practice. Aš galiu jums parodyti ryto pratybų metu apie tuos Mhm. teisingą nusilenkimų darymą. Just jeigu 1 įdomu. to 3 minutes. Gal Okay? keletą minučių galiu To paaiškinti. explain more details. Tiesiog paaiškinti detalės, kaip reikia daryti nusilenkimus iš tikrųjų. Is it clear? Ar aiškiau? More questions? Daugiau klausimų. Mm-hmm. Will these bows that we will do when you show will be included in 100 bows or Excuse me. not? Will these bows that you will show and we will do after you will be included in 108 bows or not? Ar sako, tie aiškinamieji nusilenkimai, kuriuos rodysit, bus įskaičiuoti į vėliau daromus 108 nusilenkimus. I'm sorry, not. Ne, There is no in contract. Anything like to this. nėra sutartyje. But you can always, make some trick and do some understanding bows. Bet visada galima You know, išsisukti some nusilenkimų darant people, stovimus because nusilenkimus. you can see, you can do standing bow also. Nes tai gali daryti stovimus But I could nusilenkimus ir tai see some užsiskaito. lazy people that even bending for them was too difficult, so they Bet said, jam tiesiog užtenka nuleisti rankas ir taip daro nusilenkimus. yeah. Hands bowing. Lenkimasis rankomis. Okay, so maybe more questions? Galbūt daugiau klausimų? Yeah, maybe. Please ask, maybe I will remind you. Okay, I'm okay, then I want to ask Yeah. Dariusz. Wonderful. This is Dharma speech of Master Yes, Zheng. yes, but it's important for me in Finnish business. So Yeah. I'm going to ask you. So, But it's very friendly. It's not it's not tense. Because you said that especially in Mahayana and Zen tradition, belief in Buddha nature is very important. yeah. So do you believe in Buddha nature? In Buddha nature? Yeah. Yes. Rytis klausia No, really. Dariušo, ar jis tiki Budos prigimtim? Twoja twarz jest jasna. I don't understand. Your face is... Your face is bright. Tavo veidas. This is very diplomatic answer. Thank Labai you. diplomatiškas It's atsakymas. very It's sometimes nice. It's very nice Zen answer. Yeah. But if to turn to intellectual point of view, as Catholic monk, how do you comment? Do you find place for this conception, Buddha nature in Catholicism? Of course, when we say God nature, we are rooted in the God. Nes kai mes sakome apie, Essentially, we have a God nature in us. kai mes sakome apie Dievo prigimtį, tai esame įsišaknyję Dievo prigimtyje. There is a famous phrase in Christian tradition. Yra garsi frazė krikščionių Of course, tradicijai. it comes from theological point of view, but it shows something very Iš important. teologinės pusės, jinai sako. That how it is said that God became a man, so man could become God. Dievas tapo žmogumi, kad žmogus galėtų tapti Dievu. So the essentially is like this, that in some deep level we have this intimacy, I'm sure of it, Giliame lygyje mes of turime God's tą nature in us. What I said before, that God wants to see through our eyes, to hear through our ears, to taste, to act, to do,
Aš jau sakiau, all the love things, all the Dievas nori matyti So mūsų you're saying akis. two conceptions, just different words, but it's the essence the same. God nature and Buddha nature. I am not Iš theologian. esmės, Dievo Of course, I studied prigimtis ir theology. Budos prigimtis yra tas pats. But I couldn't say in the name of whole theologian Catholic. I say only in my humble name Darius, who practice what we Katalikų practice. teologų vardu, bet kaip Dariušas galėčiau pasakyti, Okay, so I can see that at this point, at this point we can see clearly that it's only names. jo, Okay. šią akimirką tiesiog akivaizdu, kad tai pavadinimai. Yeah. What is Buddha nature? Kas What yra is- Budos what is God's prigimtis, nature? kas yra Dievo prigimtis. Okay. This question is not nonsense question. Ir On šitos condition we follow the finger of this question. Okay. mes tiesiog sekame Yeah. to klausimo pirštu, kuris Because rodo į kažką. idea of enlightenment is not true enlightenment. Idea of salvation is not salvation. Nes Idea of liberation is nušvitimo not idėja ne liberation. apie nušvitimą, išsigelbėjimo idėja ne apie išsigelbėjimą. Concepts, do you believe in Buddha nature? Yeah. Nes Do tie you believe konceptai, in ar tu God tiki nature? Budos What prigimtis, is Buddha nature? Kas What yra is- Budos what is- prigimtis? Yeah. Yeah. No. So finally, open mouth already mistake. galų gale praverti burną jau klaida. Yeah, thank you very much. But it seems to me that it's important. Thank you that you said because two cultures have to somehow to find each other, and it's important that we can communicate Mm-hmm. in gentle No, way. I It think seems to me that in some Oh. persons it Yeah. can be like this. It can be united. Mhm. Kai kuriuose I cannot žmonėse say tai the name gali of the susijungti. Christians or a Buddhist. Mm-hmm. I think that No, I just Okay. missed chance to translate. sorry. But everybody understands. Yeah, everybody clear. But if you don't understand, only go straight down. Okay. So no problem. Sako, jeigu nespėjot su vertimu, tai tik nežinokite, eikit tiesiai. You know why we have so close friends with Derek? Kodėl mes su Dariušu esame tokie artimi draugai? Because we don't so much talk and compare our traditions. Nes mes tiek daug nelyginame mūsų tradicijų. We give priority to the language of friendship, Mes suteikiame pirmenybę Mutual draugystės respect. kalbai, abipusiai pagarbai, mutual openness and abipusiam tolerance. atvirumui ir tolerancijai. I love him. Aš myliu jį. Don't become Buddhist. Prašau, Become netapk Christian. Become Christian. Tap krikščioniu. but I don't expect, okay? So But this this- communication, because of these arguments, let's compare Buddha nature and the nature of God. It is nowhere. Nes tie palyginimai Budos prigimties ir Dievo prigimties niekur neveda. It's waste of time, I Tai think. yra laiko gaišimas. It's waste of time. Yeah. It's so it's better just to spend this energy for practicing together Geriau tą energiją išnaudoti praktikuojant kartu. and leave these differences. In fact, would you be happy if the whole world was painted into one color? Nes argi būtume laimingi, kad visas pasaulis būtų nudažytas vieną spalvą. It's so wonderful that we have differences. Taip nuostabu, kad mes turim skirtumų. That we have blue sky, white clouds, Mėlynas dangus, balti debesys, green trees, green Žali green medis. grass, žalia žolė, cold river, and warm šalta sun. upė, Okay. šilta But saulė. all these things don't quarrel with each other. Ir tie dalykai nesiginčia tarpusavy. Okay, they don't quarrel with each other. Okay, so they beautiful coexistence. Ir jie turi gražų tarpusavio sugyvenimą. It's only one thing, maybe more than one thing is important, but
openness, tolerance, Svarbu atvirumas, tolerancija and understand the truth ir supratimas, can speak many languages, kad cultural tiesa gali languages. kalbėti daug skirtingų kalbų. And that's beautiful. Ir tai gražu. Yeah. Yeah. Hmm? Paklausė, kas yra mokytojų geras mokinys? I wanted to ask Master, who is a good student? You. Žinojo, kad taip pat. We still No, didn't you're have not. interviews, but I'm sure you are a good student. Mes neturėjom dar interviu, The bet good- aš esu tikras, kad tu esi geras mokinys. Yeah, and it sounds like joke, you know, but the good Skamba student kaip is the mokslas. person who asks who is good student. Bet geras mokinys yra asmuo, kuris klausia, kas yra geras mokinys. The question who is good student is much better than statement I'm good student. Klausimas, kas yra geras mokinys, yra žymiai geresnis negu teiginys, aš esu geras mokinys. That's why you have very good student. Tai štai kodėl tu esi puikus mokinys. I cannot wait for our meeting. Nekantrauju mūsų susitikimo sulaukti. Okay, more questions? Daugiau klausimų? So about Heart Sutra. Apie Yeah. širdies sutrą noriu paklausti. So it says form is emptiness and also emptiness is form. Ten sakoma, forma yra tuštuma, tuštuma yra forma. What is emptiness is form? How can you explain this? Kaip tuštuma gali būti forma? Kaip galima tai paaiškinti? Okay, without hitting the floor, shouting and this kind of stuff, Trankymo yeah? į grindis, More academical way. šūksnių, ne? Turbūt tu nori, kad aš akademiškai paaiškinčiau. I already told a little bit talk about it to Linas, you know. Šiek tiek aš nesakiau. That emptiness, which means no self-existence. Aš jau sakiau, kad tuštuma kaip aš neegzistavimas. Okay, it's like the cloud, which has no self-existence. Yra kaip debesis, kuris neturi savo It egzistavimą. changes all the time Jis laiką keičiasi because of this no self-existence, dėl because of being empty. dėl to, kad yra tuščias. So this emptiness, you know, is the Tuštuma essence of cloud. yra debesies esmė. And cloud is the way the emptiness expresses itself as a form. Ir debesis yra būdas, kaip tuštuma išreiškia save kaip forma. Okay, so form is emptiness and emptiness is Tai form. forma yra tuštuma, tuštuma Okay. yra forma. But it's very important, especially from the, I would say, doctrinal point of view Bet iš of our doktrinos school, požiūrio and mūsų school, mokyklos that there are two kinds of emptiness. Emptiness, according to our teaching, the Mahayana teaching, especially Buddha nature tuštumos. schools, yeah. Pavyzdžiui, Teaching. Mahajanos mokyklos Budos prigimties. There are two kinds of emptiness. Yra dvi tuštumos rūšys. Okay, so we have this poem you already know. Coming empty-handed, going Žinai, tai empty-handed. ateiti It's tuščiomis human. rankomis, išeiti tuščiomis rankomis, tai yra žmogus. And this poem says that life is like cloud Ir which toliau appears eilėraštis in the sakoma, sky, gyvenimas yra kaip debesis, kuris atsiranda, and death is like o cloud which mirtis yra kaip disappears from the debesis, sky. kuris išnyksta. Okay, the cloud itself Pats debesis does not exist. savaime neegzistuoja. It's only coming and going. Tik tai atėjimas ir išėjimas. And this is the emptiness Ir tai yra to which Heart Sutra points. tuštumos esmė, į kurią nurodo širdies sutra. Okay, so it's very important that Heart Sutra does Labai not svarbu pažymėti, kad širdies sutra does not name this absolute truth. There is no word like Buddha nature in Heart Sutra. nekalba apie Budos prigimtį. It is very similar to this apophatic approach in Christianity. Panašu į tą apofatinį požiūrį krikščionybėje. Okay, if I may mistake, hit me.
30 Jeigu times. aš padarysiu klaidą aiškindamas, suduok man. But apophatic approach says only no. Apofatinis požiūris tiesiog sako ne tai. Is it God? No. Ar tai Dievas? Ne, Maybe this? ne. No. Ar tai? Ne. Maybe that is God? Ar gal tai No. Dievas? Ne. Ne No. tai. No. Ne tai. No. Ne tai. No. Ne tai. No. Ne tai. This is the Saint John of Cross. Yes, Yes. who was one of the main figures, but also Šventas Jonas Master Eckhart. Kryžietis Yes, ir Mestras also. Ekhartas. Yes, You are very good student. of course. Labai geras krikščionis. No. Who is good student? You. Nesakau, kas tai geras. Oh my God, too late. Sako, per vėlai, sako, aš tapau geriau. But this apophatic approach, which means that this apophatic approach doesn't say what is God and so on and so on, but what is not. Bet apofatinis požiūris ir aiškina, kad Dievas nėra tai, nėra tai, nėra tai. Not this, Užuot not this, aiškinęs, not kas this, yra. not this, not this, not this. And then, when your mind is completely open and cannot grasp anything, Ir tada, kai protas can meet, po daugybės netampa connect with atviras, this nature of God. gali susijungti su ta Dievo prigimtim. The doctrine of Saint John of the Cross in Spanish is nada y todo. Nada means nic and todo everything. Needs nothing. Jono Nothing and Kryžiečio everything. doktrina ispaniškai reiškia Yeah, so that's how absolute truth in Buddhism is called. Nothing and effort. Nothing and everything. niekas Nothing ir very good. viskas. You are Yeah, very good fullness. student. Dariušas vis giria Andželį, kad jis geras mokinys. Okay, but let's go further. Bet So eikim toliau. the cloud originally does not exist, Debesis iš tikrųjų which neegzistuoja. means also self-existence, Ne- which means is empty. Yra tuščias. Okay, and this is the so the Mahayana teaching, you know, this Prajnaparamita, you know, the main canon in Mahayana is Prajnaparamita. So we have Heart Sutra and the sister of Heart Sutra, which is Diamond Sutra, O deimantinėje sutroje, sesėje širdies sutros pasakyta, which only takes away to leave mind kuri empty and tiktai free from clinging. atima koncepcijas, palikdama protą laisvą nuo stvarstymų, That's laisvą why- nuo prisirišimų, nuo grįbimų. That's why in Diamond Sutra Buddha says you should Štai kodėl deimantinis wake Buda up sako, or develop mind which stays nowhere. Tu turėtum pažadinti protą, kuris yra niekur, Or clings to nothing. kuris nestveria nieko. But our beautiful poem, Zen poem, you know, Bet mūsų puikus eilėraštis Zen anyway gives you something vis tiek kažką duoda. to cling, maybe. Kažko nusitveria. So cloud coming and going, not Debesis existing, ateina, cloud išeina. coming like this. But Bet, there is one thing ten yra vienas aiškus dalykas, which always remains clear. kuris visą laiką išlieka aiškus. Still clear and light, not depending on life and death, Aiškus ir šviesus, nepriklausantis nuo gyvenimo ir mirties, on coming and going. nuo atėjimo ir išėjimo. Okay? So when we come back to the comparison with the sky, when the cloud appears, Nes jeigu paimtume dangaus analogiją, kai The atsiranda debesis, the sky does not appear. kai atsiranda debesis, dangus neatsiranda. When cloud disappears, the sky does not Kai disappear. debesis išnyksta, dangus neišnyksta. Okay? So this is different aspect, different kind of emptiness. Not only Yeah. emptiness of the cloud, which Skirtingi has no self-existence, tuštumos but also aspektai. original space in which clouds appear, change, and disappear. Okay? And it is, yeah. Yeah, I lost. But you understand, yeah? Yeah. They understand. Pirma pradė ir vidėje kažkokia yra, kur atsiranda ir išnyksta debesis. Okay. Yeah. So,
So, but in fact, not so much clinging because this poem does not explain what is this. Jo, bet tas eilėraštis nepaaiškina, kas yra tai. But encourages But you to drąsina experience, patirti, leaving you with question. palikdamas su klausimu. What is this one pure and clear thing? Kas yra tas vienas aiškus ir tyras dalykas? And this is the question Zen students should put on their noses. Ir tai yra klausimas, kurį zen mokiniai turėtų užsirašyti ant nosies. And build the center, and make it the center of your practice. Ir paversti savo pratybų centru. Yeah, so coming back to Heart Sutra. Grįžtant prie širdies sutros, Heart Sutra says, form is emptiness, emptiness is form. Širdies sutra sako, forma yra tuštuma, tuštuma yra forma. Before it says that 5 skandhas, which forms delusion of I, my, me, also are empty. Kurios suformuoja aš, mano, man iliuziją taip pat tuščios. Also says that all dharmas, dharmas for you to know. Okay? Dharmas in Heart Sutra doesn't mean the dharmas or Buddhas or something. Dharmas means appearances. The word of phenomena is so it's called dharmas. You know, all the Fenomenai širdies sutroje vadinami dharmomis. all factors of existence, also dharmas, which they interplay with each other and form some. Tarpusavyje sąveikos. So Heart Sutra says that these are the world of name and form is also empty. Tai širdies sutra sako, kad ten taip pat tuščia. No eyes, Nėra akių, no ears, nėra no ausų, nose, nosies, touch, okay? nėra No lytėjimo. object of eyes, no Nėra thing. Okay, proto so everything objekto. appears like mutual interpenetration and interplay of factors, which means Viskas yra kaip faktorių žaismė. so Heart Sutra just take away from you anything you can keep. You can Širdies grasp, sutra like atima iš apophatic mūsų approach. viską, už ko galime įsitverti kaip apofatinis požiūris. Which means that Heart Sutra reveals Kas reiškia, kad širdies sutra the atskleidžia true nature tikrąją prigimtį in apophatic way. In negative apofatiniu way. būdu. Okay? Neigimo Finally, būdu. when no eyes, no ears, no coming, no life, no death, no Nieko, cognition, nieko, nothing nieko. to attain, nothing to attainment. Okay, nothing. No, all this Buddhist teaching, is taken away from you. Visas budistas mokymus atima iš tavęs. Only show you that they are only relative truth. Parodo, kad visada tik santykinė tiesa. Okay? That's why Heart Sutra, takes away everything from you. Ir štai kodėl širdies sutra atima viską iš mūsų. Then, when the mind stops clinging, Kai protas liaujasi stvarstęs, it opens to its pure, clear, jis empty, atsiveria all savo embracing nature. tuščiai, aiškiai, visapimančiai prigimčiai. Okay, so the Heart Sutra mostly says about it. Emptiness is form, form is emptiness. Okay. Yeah. Tai todėl širdies sutroje samprotaujama taip apie tuštumą. But the emptiness of the third wheel, turning of the wheel, which is Buddha nature, is not mentioned in Heart Sutra. To trečiojo rato, kas yra Budos prigimtis, aspektas nepaminėtas. Okay. Only going beyond, transcend. That's why Gate Paragate Kvietimas means yra peržengti. Štai kodėl Gate Paragate Gate Paragate means all transcending the mantra. reiškia visą peržengianti mantrą. Okay, whatever you meet, go beyond. Kad ir ką besutiktum, eik anapus. Go beyond. Eik anapus. Go beyond. Eik anapus. Okay. Don't attach. Leave it behind. Neprisirišk, palik už savęs. Okay, so all transcending. This is the true prajna. Visą peržengti. Completely non-conceptual, not clinging to anything. Visiškai nekonceptuali ir neprisirišanti prie jokios išminties, nestvarstant. Okay, is it more clear? Ar aiškiau? Okay. More question? Daugiau klausimų? Today we had this funeral and I was preparing my speech and somehow I got stuck, I want to speak about some continuation, like person dies, right?
But on the other hand, we speak even today that it has no self-nature, which could continue. And kind of, it's like I got stuck and, and kind of don't understand well what could be said or let's say explained at this point. Yes. So my question is, can we talk about continuation in such a situation of that, and then what continues? Alvydas reaginamas Why you are so happy? Yeah, because invite you. he hopes, we like each other so much that he hopes that anyway we will meet in some way after this. We Okay. meet I'm together. not so convinced. I'm more skeptical about it. We live together in eternity. But I believe. Alvydas rengdamas kalbą Jonui, teologiją, norėjo rutuliuoti tąsos idėją, bet ruošdamas kalbą pajuto, kad ir šios kalbos kontekste sunku apie kažkokią tąsą kalbėti. Tai jisai klausė mokytojo, tai ką čia mes galim pasakyti apie tąsą? Dariušas nudžiugo, išgirdęs klausimą, nes jo tradicijoje su tąsa viskas gerai. Well, I said that Dariush was happy because in his tradition the continuation is okay. So he wouldn't be stuck. Jis nebūtų užstrigęs. Bet dabar klausimas yra Zen Master John He. So now the question about continuations for Zen Master. Continuation. Okay. So, during such speech, you can easily say, Bet žinai, you repeated this poem. tokios kalbos metu, Yeah. ar tu pasakei tą eilėraštį apie Yeah. ateinantį ir išeinantį debesį, taip sako, pasakiau, ar paminėjai tą vieną tyrą aiškų dalyką, kuris... You can always wish, to the family and especially to Tu this visada late gali person, palinkėti to artimiesiam attain ir true mirusiam nature and original light of Buddha for the sake of all beings. atrasti savo tikrąją šitą tikrąją Budos šviesą, Yeah. vardan visų gyvūnų. In precept ceremony, there is some phrase that we Įžadų vow to ceremonijoje enter uncreated. tai yra tokia eilutė, kur sakoma, kad mes prisiekėme įžengti į tai, kas nesukurta. Okay, so the best way you can, from Buddhist point of view, is to wish the dying person to see through nature Mirštančiam iš budizmo požiūriu geriausia linkėti matyti tikrąją prigimtį. as your true identity, as your true self. Kaip tavo tikrąją tapatybę, tikrąjį aš. Yeah. We can also say we are all children of light. Mes visi galim pridurti, kad esame But we will meet šviesos together vaikai. or not? Bet sako Dariušas, ar mes I'm susitiksime sure, ar ne? I'm not sure, that's why I enjoy the current meeting. Aš sako, nesu tikras, todėl mėgaujasi dabartiniu I susitikimu. prefer You prefer now? I prefer So, our tu current norėtum meeting dabar than the susitikti. future, okay? So Okay. I will not Dabar. care about future. Aš ne tiek rūpinuosi tą ateitimą. But still a little bit sometimes in many contexts we hear in this Buddhist tradition about if you do not attain this lifetime, maybe next lifetime, like something continues, right? Vis tiek. On one hand, on another hand, there is this no self-nature which cannot continue, right? Yes, so you can always prepare such speech. Bet, No problem. Kai kurie budistai kalba apie ateities gyvenimus. Jo, galima ir taip šnekėti, sako Andžejus. Also, it's like inspired by this, and when we chant like Jijang Bose or Namo Mikado, I'm aware that it's a great practice for me, for everyone, Yeah. chanting Yeah. through grieving, but also like, does it help, and whom it help, like
I mean, To this, a person or yeah. So creature could die. according to Buddhist approach, you know, Hold on. Čia sako toks klausimas, sako, bet kai mes giedam tą didžiam bosą, gerai čia mums pagėdoti, naudinga, bet ar tai padeda kažkam? okay, okay. So according to Buddhist tradition, Pagal budistinę tradiciją, okay. So of course there is some continuation. yra tąsa. Okay. So the stream of your karma, of your mind, you know, Tavo karmos, continues. tavo karma, tavo protas tęsiasi. Okay. So the stream of your mind, of the late people mind, you know, will continue according to their karma. Mirusio žmogaus sąmonė sruvens pagal jos karmą. That's why this is in Mahayana also Buddhism means I will not enter in final nirvana until the last Štai kodėl Mahajanos budizme sakoma, creature will not be saved. It's not aš saved. neįžengsiu į nirvaną, kol paskutinė būtybė nebus išgelbėta. Okay, yeah. But there are also two kinds of rebirth in Buddhism. Bet taip pat yra du atgimimo būdai budizme. When your mind is bright and it really becomes enlightened. And Kai tavo protas yra šviesus ir tikrai tampa nušvitęs, you are reborn not on the power of your conditioned karma, but on the power of your vow. tu That's the difference. atgimsti ne pagal tavo sąlygotą karmą, bet pagal tavo įžado nulemtą sprendimą. So Tibetan tradition built all tradition on this. Visa Tibeto budizmo tradicija tuo pagrįsta. Okay, that's different. That you are blindly pushed by the content of your karma, and then you are guided by your vow. I vow to work for Atgimstant, sentient beings. Yeah. tu esi nukreipiamas tavo paties įžado, ne tavo aklos karmos. Yeah. Then you will not meet with Darius. Tada sako, nesutiksi dar. But until we save all the sentient beings, he will be in He's not sentient being. But he will be in paradise for a Yeah. long time. So I vow to save him from his paradise. To put me where? To put me where? To hell! He doesn't look very happy. Let's go to Nirvana together. Eikime drauge tiesiai į nirvaną. What is Nirvana? Kas yra nirvana? Kas yra nirvana? Go drink tea. Nirvanos. Only drink tea. Then Nirvana is, you know. Tik gerti arbatą. Okay, so it's funny meeting. Yeah? So take me to the drinking tea. I will drink with you. Aš sakau, gersiu su tavim. And you? I You have. already have. Okay. Anybody interested? Okay, so more questions or Dar klausimų? it's enough this candy. Ar tų saldainių užtenka? Galima reklamuoti knygą. Can I advertise a book? A book? So maybe later. Advertisement at the end, you know. Ogłoszenia parafialne na koniec. Gal sako, gal pabaigoje? But not this book, not this, some other book, right? Lucia This book Kurakini. or that book, so Okay. let's make it. Okay, so we have a lot of nice, supportive, you know, doctrines, theories, Christian, Sako, mes daug Buddhist. turėjom vieną kitą remiančių teorijų, budistinių, krikščioniškų. But in fact, let's be honest, Bet galų galia būkim sąžiningi. okay? The don't know is the most precious and most, I would say, honest approach to our existence. Nežinau yra sąžiningiausias
prieimas prie mūsų egzistencijos. Which means, of course, we can keep all these nice doctrines, and Žinoma, mes they are galim really turėti tas inspiring. gražias doktrinas, jos gali įkvėpti. Yeah, but the problem is that when we are too much to theory and intellectual speculation, Bet kaip per daug teorijos ir intelektinio spekuliavimo, we can stay at the point of reading cooking book mes galime likti ties, pavyzdžiui, virimo knygos skaitimu. instead of preparing and eating nourishing Užuot meal. gaminus ir valgius maistą. Okay. So in our school we don't know. In his school you have cloud of unknown. Yes, Mūsų there is a cloud of unknown, mokykloje but mes with a little nežinom. hope. We Sako do- taip. yes, that's For the Sako, future. we pas mus yra nežinau debesis, bet noriu pabrėžti, So- Darius sako, su mažytė viltim. so without okay. So we also have this hope because Mes if sako, we irgi have no turim hope, viltį. you know. So let's go to the nearest drinking bar. That's a good idea. Okay, why to sit here? Of course, there is beautiful food and Kodėl nice sėdėti čia, environment. But I think even such beautiful place and good food is too little to keep us here. We need something more. This is the hope. You can say this hope. But in Zen we say great faith, Mes great question, Zene and kalbam great apie courage. didį tikėjimą, didį klausimą ir didžią drąsą. And this approach is this triple approach: great courage, great faith, Tas trejopas and great požiūris, question. didis is klausimas, very, didis very didis important. tikėjimas, jie labai svarbus. Okay, how to understand this? Kaip tai suprasti? For example, one of your relatives lost someone somewhere in mountains. Tarkim, kažkas iš artimųjų kažką praranda kalnuose. Okay, and you must find it, Ir, find him. ir reikia surasti. That person who is missing in mountains. Yes, Jo, žmogus dingsta kalnuose. Should- Reikia should be- surasti artimą should be žmogų. found. Okay, so you are great faith that this Ir- person ir is in tu these mountains. Turi didį tikėjimą, kad tas asmuo yra dingęs tuose kalnuose. Okay, but at the same time, you don't know where. Bet nežinai kur. Maybe in mountains, but here or here. Nežinai kurioje vietoje. So you have to have big question. Turi turėti didelį klausimą. Where is it? Kur tai? Kur ta vieta? Where Kur is tas this žmogus person? pasimetęs? And then you have to have great courage, Ir taip pat turi turėti didelį ryžtą determination to enter eiti į these, kalnus, to enter these mountains, supported by faith and question, remiantis tikėjimu ir klausimu and finally find ir this person. surasti dingusi žmogų. Okay. So we can share many nice ideas, Mes galim dalintis daug gražių idėjų, but finally we must, transform all of wisdom of these teachings into our own experience. bet galų galia visą tą į tų mokymų išmintį turime paversti savo patirtim. So please do your best Prašau, to really practice. įdėkit savo geriausias pastangas Okay. iš tikrųjų Really. praktikuojant. Practice is not about it. I like movies. Pratybos nėra tai, kad aš I like man dancing. patinka I filmai, like patinka going to šokiai nightclubs. ar naktiniai I klubai, like maybe good cars. patinka geros I'm mašinos, interested in sport. domiuosi sportu And I'm meditating ir too. taip pat medituoju. Okay, so meditation does not work like this. Meditacija taip neveikia. Tai Nobody ne hobis. takes away your life from you. Niekas nepaima iš jūsų. You can have all these things, Galima turėti but visus arrange all of these into beautiful mandala. Bet visą reikia sudėlioti kaip į nuostabią mandalą, Mandala should have center, kuri turi centrą. and all these things in mandala is radiation of the Ir center. visi tie dalykai, kuriuos čia paminėjau, yra spinduliai iš centro. So when you put your big faith, question, and Ir kai courage, tikėjimą, klausimą ir drąsą įdedi į centrą, your spiritual work as the center, dvasios darbas viduje
So the beautiful mandala will be formed from this center, Atsiras nuostabi mandala iš to centro, which means take care of it. kas reiškia, kad ją reikia pasirūpinti. I already used this comparison. It's as pregnant woman. Jau minėjau šią metaforą, tai kaip besilaukianti moteris. Okay, so when the woman is pregnant, Kai moteris laukiasi, she must put all her love into this woman. ji turi nukreipti visą meilę į All the savo care. įsčius. Even for a while, Yes, not to rūpestį. forget about it. Put what Niekada you have neužmiršti. best to this woman. Okay? Visą, ką turi geriausia, Žinoma. nukreipi į Yeah. įsčius. I don't. It's not accident that I put it into this area. because- Neatsitiktumas, kad aš nukreipiu į šitą It's- vietą, It's meditation sitting. nes tai meditacijos idėja. Absolutely, in meditation, keep attention. Nes Keep this meditacijai area warm. reikia laikyti šią apatinę pilvo Okay. dalį šiltą. Like sitting, the hand sitting on egg. Kaip Warm višta perekšlė is, turinti ant kiaušinio. Zarodek. Embryon. Embryon. Child. Embryon. Child. Embryon. Yes, this Buddha embryon. Warm this Buddha Reikia embryon. laikyti Okay. šilumoj Budos embrioną. Okay, then this embryon will bring, mature Buddha. Okay, so Tuomet tas embrionas taps Buda. so don't make minimum. Do maximum in your practice. Okay. Nedarykit minimalių pratybų, stenkitės padaryti maksimalias. Mhm. So let's start from now. Ir pradėkime nuo dabar. It's 10 past 4. Keturios, Still half an hour of 10, sitting. po 4, dar pusę valandos galima pasėdėti. 16-20 sėdėjimų. He said, 16-20 is sitting. Sit. Right? 20 minutes. Like in 10 minutes, in 9 minutes we sit, okay? Okay, yeah. Už 9 minut. Ir And I moktašą. invite the next student. Vytautas. 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 Okay, so thank you. Thank you. you. This Thank is, you. which